Hey, baby. Hi, my love. How are you? I'm good. You know I love you, right? Oh, I love you more, baby. Yeah. I was thinking about the house we're gonna buy. Really? Yeah. When? What do you think? You like it? The one I will show you. Yeah, that would be good. That'd be good, you Yeah, think? so yeah. That's why you think. Oh, you want it? You love it? I love it. I would love it. Trust me. Oh. Gade! Great. Gade, Mesye, gajè, Gade, chè, Mesye, a ou konen men? A mwen vin kwa baz? A ou konen nek, sot a iti nan peyi Kado to mese? Sa konen to vin sit la men? Monsye mpa gan pil tan men. Yo gen. Monsye mpen gi 2-3 mwa la men. De to mwa mwen mwen de sa isi pa mwen kale kom la mwen mwen de ya mwen. A mwen che. Gade ou fwe men. A mwen ki bay pisa sa bo. Mwen che ki bay madem so vin bali la mwen che. Tou nin men zo konen da zin. Ma iti mbak nan madem mwen yam da vin ni sit nan madem met la. Di sa de von fom nan men. Men mwen che, di ba isi mwen che. Mwen ba isi. Mwen isi mwen pa le kre men. Mwen le tam do la. Bon tade dat mwen kape la men ou pa prezente madem nan men. Pas menti, non? Tade, Pas prezente ou. prezente. Qu'est-ce que baby ou là? Vagabond. Mwen se fon nan pale Kreyol men. DLM? Ou va gade sou ban kek de rache sou kre. Non pa gen dek la sou mwen fè. Mwen pa blan pa le Kreyol. E kem ki tombe met la pati Souflèt mwen zaba ben mwen fè. Ah, man bi piyeji. Apa mwen zaba mwen Souflèt? Tade men, mwen gouba yon bay jen ban. Komo wale a DLM? Mdem li bop mamdami vin fè mwen Souflèt. Nek son men debi a iti yon kousa mwen se. Mdem li bop mekanik vini men gete men distisyon. Kep mwen se.